dumelang le qapela rona la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry ke le pheta Pastor November and Victorious Faith Ministry ke life ho lona ke na le mphomotseng le se leke se di dumeditse ka pa dia dumedisa na dumedisa mo mamedi wa Motheo FM ra dumedisa ho tla mo mametsong lo hana teng ya o dumedisa ona jale ke mphomotseng o tsoka kereke nya Victorious Faith Ministries mo mamedi wa Motheo FM ke o dumedisa hohle mo mametsong lo hana teng o dumedisa ke o se lerato seleke ya mamedi hleng ka nnete jola ka nakong e fitileng ke a kopa hle maphutheo a rona le baeti ka nnete bile baeti lona ke a tswa re le tlela ka nako hle maphutheo a rona ka nnete ke a boikokobetso bohle a re fihleng ka nako mamedi a ka ratang ka boikokobetso bohle ke a kopa ke le qeka mamedi a ka ratang letsatsing la ka shukulena because jwale ke itse ke wa ke kopa re sebeletseng tabeng ya hore re tswe e sa le ka nako ke nnete ke re ke rona mamedi a ka ratang le mosebetsi mongata o mongata ka tsela makatsang believe me mamedi ke re ke rona na le mosebetsi mongata holo because batho ba hopole hore rona re rapella batho ba o lokolwa batho ba kulang ba tliswa batho ba na le dintho le ona jwale qeta rapellwa ke mosadi a qeta ho njwetsa ona jwale o tswampa ya hae e tle e ruile e hodile a re ke motho ke tswampa ka ha ke tswetsa tswampa ka ruile ke tsa kerekeng so ka mantso mang kereke ya rona mamedi wa karatang ke kereke mo ho sebetsiwang teng ka nnete ke batho ba maka batho ba kulang ba fola modimo ba lokolla batho ba loweng batho ba na le spiritual husband batho ba lorang ba robala le dintho batho ba tlangweng ka meriana mamedi wa karatang re ya ba lokolla morena Jesu wa tshebeletso yana wa re thusa ho lokolla batho ba so mamedi wa karatang hle wa sebetsiwa kerekeng ya rona jwale ne re kopa le tleng hle mamedi wa karatang sa le kana go so that dintho tse nna e ka ba re di etsa ba qeteleng ya qetelo re se ke ra hlola re dula le tshere ka ofela kerekeng because nakong e fitile mamedi kereke ya rona ne tswa very late so hona jwale mamedi ka nnete ke stopile ntho ena re bentse re le kerekeng fihla le late ke hopola mme mantho well mme mantho kana ke maike ba mama thipa ka nnete be bile a ipuela are na o kula ka nnete di family da so ka nnete mamedi wa karatang ke a kopa ka boikokobetso bohle le rona re a kopa hore le nna ke ikopela hore a re fihleng e sa le ka nako re tsamaye mamedi bekeng e fitile ne ke tshepise batho hore batho bohle ba kulang ba tle le mabekere a bona fela motho a qapiletse le tswa ikara le bekerileng batsatsing ena ke kopa ebe batho ba kulang fela ba tlo etsa ntho ena kapa batho ba filang hore bona ha ba right wa bona le batho ba nang le leleta le batho ba lorang ba ja bosiu le batho ba lorang ba nang le dintho tse ba di nwang bosiu ke kopa ebe bona ba etsa ntho ena ke etsa sense batho ba bang bona ke kopa ba nketse favor hona le ke na le tshebeletso tse pedi tse tlo di etsang tsatsing la ka shokulena ya pele ke ya batho ba kulang mamedi lona batho ba kulang ba lorang ba ja le lona batho bana le dintho tse tsamang ka mpeng tsa lona le lona batho bana le ba sa ikutlweng hantle ho tsebe ho etsalang mmele wa hao right ke kopa fela o ntlelele le bikiri la hao bana mamedi wa karatang o nke letswai la hao o qhapiletse letswai kara le bikiri le la o ntlele le lona mamedi wa karatang le tlo bona matlanta te modimo a tshosang mamedi wa karatang ntho e ke ntseng ke nana this morning ke re tseba when re batho ba tlo bona matlanta te modimo kore mothakana ana re thauta batho that is why le nna ka nnete ke kutlo bohloko a re le radio mona ne motho le hore batho ba tla ba sa testify e utlwisa bohloko because mamedi rona ka ra tshebeletso re bona le tsolang tate modimo every Sunday but re le bona tate modimo because ke utlwile ka nnete batho ba pakile ke last week batho ba testify le ka dintho tse tshosang mamedi wa karatang ka ra tshebeletso because mamedi if re sa etse jalo or batho ba tlo nahana hore re create-la ditori kapa re thauta batho hore ba tle kerekeng ba sa tsebe dintho tse re di buang mo mamedi ke dintho tse etsahalang modimo o lokolla batho ka tsela makatsang jwale ho rona ha re just a re kerekeng fela but at the same time re ya nthong e re tsebang or it's working for us e a re sebeletsa ntho ya ba kulang mo mamedi ba tswa ba fodile gore mamedi eno a se leshana batho ba kulang hore na o tshwere keng one thing for sure gore modimo wa Victorious o na le matla a o lokola hore na o lowe ke mang o sa shwele motho ya o loileng kapa o yentse mamedi le hore o lowe ke bo mang o tlo tsamaya mane o tsebile hore o etsalang ka bophelo bao so ke a kopa mamedi wa karatang
tlohong le lona batho ba kula le lona batho ba kulelwang ke batho motlele motho o tle ka lebekere o tle lebikinyana le tswa ifela o qhapiletse bikinyana mmamedi o tlele batho ba kulang then tshebeletso bobedi re tlo yetsa re tlo negotiatela batho a tsona le batho ba tshwantse ba negotiatela ba sa rateng ntate Modimo ba buellwe ntate Modimo bana ba sa sebetseng bana ba family tsa rona tse sa sebetseng bana ba rona ba sa tholeng dibazara bana ba kore family ya hao yo tla thola hore ba bang ba bona dintho tsa bona di tsamaye ha di ba tsamaele hantle ba negotiate hona le ntho eo Abraham a yentseng when mohlang ntate Modimo ana ba tla timetsa Sodoma le Gomora ka nako eo o no tseba hore Lota ona dula Sodoma le Gomora a re ra hopola mamelo a ka ratang no Lota ona dula ka ona dula Sodoma now when ntate Modimo a nka qeto ya ho timetsa Sodoma mami ka nako Lota ona le teng ene one of baahi ba Sodoma but hore Lota a phonyohe Modimo mo hauhele hore a ntswe ka ra Sodoma yena a ska timetswa le batho ba Sodoma ha se ka baka la thapelo ya Lota ha se Lota mamedi ke yena a re bale ke kopa re bale ka pelenyana bukeng ya Genesis chapter 18 verse number 23 mamedi wa ka ratang o tla utlwa hore ana mamedi ntho e tsang re ke re tlo ba negotiatela ka montso mang ke re tlo ba rapela ene ke kopa linketse favor mamedi wa ka ratang o ngolle list ya mabitso a batho ba batlang ntate Modimo ba thusa ha ke re ke batho ba batlang ba bona ba sebetsa kapa ke bana ba hao kapa ke boma ba tle list ya batho bao okay o ngola list ha eka ba ke ngwana ho batla sebetsa o ngola ke o ngola lebitso la hae le rato seleke and then o tla ngola o latela mphomotse tsae wa ba ngola because Genesis chapter 18 verse 23 mphomo mamelo ka rotang wa ba ngola o ba ngole o ntlele le list ya batho bano ba o batlang ntate Modimo a ba thuse ke o kopa ka bikokobetso le haebe dintho tse ba di hlokang ha di tshwane okay le ha eka ba ke tšhelete ha ke ntse hore o mong ke tšhelete o mong ke mosebetsi ha re nke hore ke tšhelete ya ngwana wa hao kapa tšhelete ya monna wa hao e fasitse ha ba mo a ngole lebitso la monna wa hae hore thapelo mama November tšhelete tsa di fasitse re tlo ba buella ho ntate Modimo le rona ke gona ngola tsa le yona no ke batla ba ngore re thusa batho haholo tsa tsene re thusa di family ke tsa sense re thusa batho ba rona a ke rona re tebe se re le teng so rona ka ra kereke so yona ke tla be sentse ke rapella ba teng mara le bana ba siko ba di family tsa rona ke bona ke batlang re ba thusa le ba tswa bone wena okay ntate Moruti ka utlwisisa tsatsing lenana tshebeletso ke ya hore wa re buella ho ntate Modimo now ha o batle hore e be le hore family nyaka ho phonywa nna fela e be le hore bona ba thusahala nna fela e be le hore bona ba setse ha ke tla family ya ka e satle ina le mathata ke ba ngola ba le siyo ke tla le bona kereke ka montso mang ha ke tla tshebeletsong tsatsing lena na Mamedi wa Motho FM e tla be se wena fela e tla be le wena le bana ba hao ba nang le mathata ba sa sebetseng le molekano wa hao a sa tholeng promotion ditšhelete tsa hae di fasitse o tla ka list o botla tshebeletsong thank you because wa tsaba bohloko ba ntho ena ke eng ke hore ene gale ke bua wena mphomotseng le seleke le mmamedi wa tseba when o sebetsa mara bana bao ba sa sebetse kapa familia o sa sebetse o sebetsa o le mo do you know that wena sebetsa o qeteletse so futsanele jwala ka batho bana ba sa sebetse because jwale wa tseba o ba o fetwa breadwinner yo moralo ta go wena tshwantseng a provide that is why most about ba sebetsang ke bona ba frustrated yes o feta bana ba sa sebetseng wa tswa bana because jole bohloko gore wena e bile tshwantse o kadime tšhelete o kadimele o thusa family ya hao o kadime so that is why tsatsine na Mamedi wa ka rata o tshwantse re tlo ba buella ho ntate Modimo family tsena tloho Mamedi wa ka rata nketsetse list ya batho ba hore ke kopa o butwa ka thole mosebetsi malome wa ka thole mosebetsi bana bao e le morolo wa hao wena mo Mamedi wa ka rata e ba le mphomo
Genesis chapter 18 verse number 23. Verse 23, jole Abrahama a atamela a re, na o tla hlo timetse ba lokileng mmoho le ba kgopo. E re mohlomong hona le ba 50 ba lokileng motseng oo. Na o tla o timetsa ho ena le ho hauhela ka baka la bao ba 50 ba phelang ho ona. O tlo jwalo wa negotiate. Utlo verse 25. Verse 25, kgopolo e jwalo ya ho bolaya ba lokileng le ba kgopo ike ebe hole le maikutlo a hao. O tla Abraham hore o jetsa ntate Modimo. O tla Abraham o jetsa ntate Modimo o re ntate Modimo. Ke a o kopa hore hona le kgopolo e jwalo ya o timetsa ba lokileng o ba timetsa mmoho le ba kgopo o re ha ke be hole mo mami and at that time mami lo ka ratang Modimo na sa nkile qeto ya o timetsa Sodoma and kana ko yo a mo mamedi kana ko yo ntate Modimo na sa consider ba lokileng kana ko yo the only thing yo ntate Modimo na batla o yetsa fela go timetsa Sodoma le Gomora. That was the only thing. But now Abraham o tlisa ntwena kelelong ya ntate Modimo o re ntate Modimo hopola gore hona le ba lokile ka ra Sodoma yane mpho ho be siyo maikutlong a hao ho be siko ke Abraham o jotsa ntate Modimo hore o jotsa ntate Modimo gore ntate Modimo ke kopa o nahane so ska ba nahana so ali utlwe o jotsa ntate Modimo Abraham ke yena ya negotiate ntate Modimo ke kopa mohopolo ona wa o timetsa ba lokileng o ba timetsa mmoho le ba sa lokang ke kopa mohopolo jolo be siko seba Abraham o mamedi Abraham o negotiate o negotiatela ha qetile o negotiatela ba lokileng kana go mamedi ka rata o na negotiatela le lota una negotiatela le lota ene kana go tsone mamedi ka rata lota ha tsebo re Abraham o ntsa mo negotiatela le ba lokileng ba ka ra Sodoma ha ba tsebo re Abraham o busy le Modimo wa ba negotiatela ka nqela wa ba buela ho ntate Modimo le rona mo mamedi tsatsingela a re tlo hore na ha ba rate Modimo ba bang o thola re bila ba rate le nna ba bang ba rate le morena Jesu ba bang ba rate le moyo hala ba bang ba rate le kereke mo mamedi ka rata re tlo ba negotiatela tsatsingela ntate Modimo ba thuse ba ntse ba sa rate kereke ba ntse ba sa rate morena Jesu ba ntse ba sa rate ntate Modimo patria ba buela tsatsingela ba ala mpho motlo ho be siyo maikutlong a hao ho be siko maikutlong a hao kgopolo e jwalo e be siko kelelong ya hao ya o timetsa ba lokile o ba timetsa mmoho le ba kgopo ho be siyo maikutlong a hao ho tshwantsha ba lokileng le ba kgopo na moahlodi wa lefatshe lohle a keke a ahlola ka toka morena a re haeba nka fumana motseng wa Sodoma ho ina le ba 50 ba lokileng ke tla o tshwarela kaofela ka baka la bona. Abrahama a boela a re a ko bone ke bile sebete ho bua le morena le hoja ke le lerole la molora fela e re ho iqetile ngwana iqetile Abraham a re ke bile sebete sa o negotiate le Modimo ebile ke le motsofe ke tsofetse mamedi wa ka rateng kopa le nkotlohle ke pheta hape ha ba le a kula le a ja lona ba lo ramba ja lona ba because mo mamedi wa ka rateng engwe e batho ba sa itsebeng kena e hlolang ke ruta batho kana go ke rapellang batho ba hlatsang ba bang ba ntsha le leta ke hlola ke jotsa batho ke re batho ba le leta ke le leta le sebedisa le lona go kwala bophelo ba motho do not that le leta le sebedisa go kwala ditetlo tsa motho I'm telling you mamedi wa ka rata that is why hona le batho ba kulang ba kudiswang ke le leta re be re ba le batho ba o tla thola re e tshwantse bile le lo drain wa le leta la hae because le leta le dangerous now le leta batho ba gona go le sebedisa go kwala bophelo ba hao mamedi wa ka rata e worse le leta le sebedisa go kwala ditoro tsa batho kapa dipono tsa batho na le batho ba sa hlole ba bona ba nang le dipono ha ba sa gona go bona ba banga ba sa gona go hopola ditoro tsa bona because mamedi wa ka ratang ba kwetswe tuka le leta jwale lona ba na le mathata jwale lona ba lo rambaja lona ba busu fela o tla bontse o kwenya hangata ba tautse mo kwenya because ba bang ha o lo re o ja maro a kwenya kunya bo mathe o tlo fela o ntse o kwenya mo mamedi dintho tseno
ke leleta le kenywang ka ho wena ho kwala ditoro tsa hao ho kwala dipono tsa ho kwala bophelo ba hao tsatsing lena momamedi a ka rata o tlo tlohella mabaka a hao kaofela hlema gore o swabise satane le balloi ba hae kaofela momamedi o tlo ba swabisa tsatsing lena o tlo hlapa momamedi la ka ba hona le challenge ya metsi la ka ba hona le challenge ya electricity la ka ba hona le challenge momamedi a ka rata tsatsing lena o tlo etsa molemong wa hao le molemong wa family ya hao o tlo hlapa momamedi ha o qetile o ye tropong ha o hlaka tropong fela re bore o ya kerekeng ya Pastor November 10 YouTube o bokala taxi ya phase 3 kapa phase 7 o bore fela o ya kerekeng ya Moruti November 10 e tshweu pela shopo ya Madikhabela o kalama taxi tse yang phase 3 kapa phase 7 o bore fela o ya kerekeng ya Pastor November 10 e tshweu pela shopo ya Madikhabela le tsele ka koloi momamedi ha o ntse o drive ka re Grootfontein o tsama straight to feta Limomolo o tsama straight lo feta Mogriki ha hona mo je kante o tsama straight mamedi until o bona ka lifting structure se seholo se brown ka hodimo sena le tente ka lehlakoreng hona le ditraka tso tla bo sentse di bona ka rajarta e tseleng mo mamedi tsatsinena o tlo etsa tsa molemong wa bana bao hona le this neno na tlileleng moradi wa hae bana ba sa hlale ba tla kerekeng oh yeah kala yes ba Blumanda bana ba sa hlale ba tla kerekeng nix mamedi a ka rata ene ka rata be re bua le yena wa tseba o buile thongwe ha ke mo rapella ba lo ka ba manifesta ka ho yena ba re mo kentse dikolotong hore a hloke ha qetile ba re entse hore a ska khona lo tla kerekeng o lowele ke batho ba ho yena a neng a kadima tšhelete o bona mmele ko fela ka nkare ke kadima tšhelete ho wena o bontlapa o mfasa o feta gore ke dule ntse ke kadima tšhelete wena o mmametse e ka re founela ya bobedi ke ba baloi ba re a gre bana ba tshiste ngwana hae ana tsamale ntate mogodi ke ana hore ke mo rapella a tshile ka hopola mmele momamedi a tshile ba re ba mo ntshitse mosebetsi o butsi shop no o butsi shop ke bona ka jarteng na o le yona bana ba tlo ikwala shop eo ha ba qetile moradi wa meo e mong ya neng a tsamaya kereke o na le leponesa la mohopola a mosweu a neng a nyetswe ya tsa tsebona nyetswe ke mang kapa ke ndatwa leponesa le ba re jale ne re etsa fela re motsubisa di-truck re etsa di-trucks re motsubisa di-trucks ba lo ba Blumanda ba bua ka homme eno ya dulang Blumanda una number sai ke go ba re founela ha ka bo mametse mmaka ke go ba ska ba mfounela phone nyaka because ke entse life ka yona o mfounele ho yena ya office yena ya 079 083 3833 079 083 3833 tsedinki 078 398 3446 079 083 3833 mamiro ka rata ka pekitse matho 078 yes ubitsa 079 wabitsa 078 078 398 3446 ke repeat 078 398 3446 078 398 3446 tsedinke 079 083 3833 079 083 3833 ya ke kopa antetse ke batla bua le yana hle go jona re nka di number tsa hae mamedi ke batla le bontsha hore a ke buile shano ke re mo mamedi wa karatang hong le tlo thusang hape lona ba na le di-family tsena tse ke bileng ka tsona tse le batlang bona ba thusaetse ngwala mabitso a bona hle mamedi a ka ratang ba re ke re le ngwale mabitso a bona ke gore le bona o tla thola gore momamedi family ya hao e entse yona ntho ena eo wena o tshwanetse o etse wa tsa mamedi family tsa rona di destroya ho etswa list ya mabitso a bona if batho ba tla destroya family ya hao seleke ba kgona ho nka mabitso a family ya hao kaofela ha ba qetile ba nka mabitso a family ya hao kaofela ba fihla ba lo sebetsa mabitso a bona so le rona momamedi it's our responsibility momamedi wa
wa Motho FM hore le runa re ba lokole family tsa rona because qetelong ya qetelo if bana bao ba sa lokolohe if family ya e sa lokolohe if ba sa lokole mamedi tlo ba bothateng ka laboraro yena mme ke buang ka yena ke re bana ba hae ka bobedi bana ba tsamaya ke re ke aka le yena mme ba tsamaya ho runa mane mmamedi bophelo ba bo tsamaya hantle mme le bophelo ba bo ne bo le right ka laboraro ke bina ne ke mo makaletse ke re o ntse sa hlolo tla ke re ka re tate moruti ke hloke le tšhelete ya transport ka re moradi wa ka sa sebetsa be ke ba rapella both of them ke ba rapella mme yona ke ba loi ba bua ba blumanda ba ra yona re mqetile di finance re mo shapile re mo kwetse o bua basadi ba bararo ba re di kwetse ditšhelete tsa and then ha re qetile re entse re le bana ba senyeha all together so that is why ke reng this thing ya tshebeletso ke etsang tsa tsena e bohlokwa mo mamedi wa e hloka hle mo mamedi gore o e hloka thu o feta ntho ngwe le ngwe and ntho e bohlokwa mamedi ke a tseba gore hangata ha re tlo thusahala Satana le tsela ya hore thibela hore se ke ra fihla moo re ka kgona go thusa jalo ka ausiano wa mistress a neng a tswile mahlo a mahlo a tsitseng kantle ana ke reka ho rona yo ba mmone ba le ke ka Sunday le mmone bona ausiano ya tsetse e ne le mistress le yena opakile a re bophelo ba e bone bo tsamaya hantle ha tsebo etsetseng o iphumana sa kula fela ka morao kule fela yaba hona le ntho phusha mahlo a hae e ka ra tswela ka mamedi ha na le mo ka la boraro qala ho tla before tlo tla Sunday a mamedi o no tlo motshoa o no tlo motshoa mamedi hona le ntho phushitse mahlo hae a tswetse ka ntle mo mamedi ka tsele tshosang wena mo mamedi ha ke mo rapela ke ba re registrele bophelo ba re mo entse le hore a resign ne mosebetsing a nwe bojwala a re ha tsebo etsetseng a re ha tsebo etsetseng o qeteletsa sa ona jwala fela ha re papa a fumana jwala sa kula ha qetile re resign mosebetsing ha tsebo ho etsetseng o na le teng ka laboraro fitile ka mo rapela modimo a mo lokolla ka sontana go tlila pe mamedi ka rata wa bona so mamedi ka rata wa tseba sentse ke itšho solanka yena mamedi ka bua ntin morana tso sa gutla ke o re kopa yana le nkukwa mamedi solanka lona ntse le dutse hae le ntse le mmametse motho ntse re wa tseba ntse ke batla ho ya ho November a tlo wa plan ba ta hona mohlang o eta hona le batho ba etsang jwang mosebetsi wa go bua ha wa itse November o bua dilo tse di ntiragalla hona le batho ba rutla no le no motho tsa re November le ere mo phone Tuesday wa di accident yeo ba loi ba reng ba mothibela ke mo hopola wa sonta dintho tse negative ka wena every time a tshwanela o tla ba kana ba itse November ha sebeletse modimo ba re mane ba bua bana ba mothibela ka bua dintho tse negative kana but ona tseba ona ntho ne mo jetsa gore o tshwanela o tla kerekeng for full 3 years a batla o tla tshebeletsong a sa go le no ntshitse bopaking tate mru ona na le bothata le mosadi wa hae e wesona ona sa bone hantle ka matla sa gone lo bona phone ha ibe o tshwere phone na se ke a bona anything yo e etsalang phone ke mo rapele tsa sona bothata ba mahlo ke mo hopola a mahlo ha ya sebetsa hantle o nana le bothata ba maoto a hae a hantle yena le molekane wa hae ba right hona jwale so ene le yena ne le bothata ho for 3 years mo mamedi for 3 years ke itse mo ba mona kare you know mamedi kare dintho di peditse Satana di masterang now number 1 Satana mastera o tseba sebaka seo batho ba ka thusalang ha ba ka ba ya ho tsona that is why mo mamedi ka ratang ba bangata ba lona tla bentse le mametse motho ba tsare e dilo tse November di bua ntira gala dilo tse November ene ke batla go November ba ra hona mohla batho ba yang gore batho ba ba planang ha hona mohla ba qeteletseng ba tlile and mamedi the only way o tlo thusahalang ke mohlang fela o sa hlolong o e plana o ema gore like now ha ke bua lona mamedi the only way fela gore o eme mo mamedi o tshele metsi o hlape like aba because Satana le strategy sa o tlisa dintonyana tse disturbance mamedi a o disturbenyana neng o bone motlakase kapa o tshakele ke batho kapa o etsa le santse kapa o kule ba bang bana le bothata ba o kule ha o re tlotla kerekeng o ipone so kula mo mamedi dintho tsena di hlule eba kankane hona jwale o tshelemetse o hlape o kalemete sa phase 3 kapa phase 7 o ba jotlo ya kerekeng ya Pastor November tentengetswe pela shop ya Maditlhabel e tseleng ba itse ba batho di taxi re tentengetswe mamedi ba tla o theola teng ka koloi o driver e ka ro ya Grootvlei o feta Limomolo o feta mo Greek
o fete o tla bo so bona kereke ya rona ka lefteng wena mamedi wa ka ratang re a kena hona jwale ka 10 mamedi ke a kopa hape hle maphutho a rona tlohong e santse le ka nako le kgone ho gutla e santse le ka nako ke hlalositse tshebeletso tse re nang le tsona ke tse jwang ha eba wa utlwisisa ke kopa le tse dinomorong tsena tsa 079 083 3833 ke a di pheta hape 079 083 3833 tse di mo mamedi ke 078 398 3446 078 398 3446 tse ding ke 051 011 4977 05051 011 4977 mamedi wa ka ratang ha re kopane tshebeletso ngwana jwale o bitse le bitso la morana Jesu makgetlo 7 mamedi ke a kopa o ska ba le ntho o thibelang tsatsing e hlole eng kapa eng o ka mpa kadima le tšhelete ba sena tšhelete because ba bang ba lona ntse le kadima tšhelete for mabaka a sa le thusing kadima tšhelete bakeng sa bophelo bao o tlo thusang tate modimo a hlonolofatse ntuli ya no hore ba ba tshekela kana go ba tlang go ikireke wa bona ba tsheka sonta wa o tsebe sa lona le strategy sa o disturb ba batho ba tshaka Sunday motho ba re ke gopotse ka sonta o se tso tlhapile ke be ga mang dilo gompieno mo ke mo bine happy birthday my darling so modimo kana ke mosadi wa motho ke mo bilela many more